أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Qatarması bir Allah'dan başka Kuday yok. Altı bölük tirүү, büt barın başkaruuçu. Al örgülöp da kalbayt, ana uykuda basbayt. Asmandagılar da, жердегилер de anıqı. Allah'ın ruhsatısız kim anın aldında bürögü kolloo көрсөтө alat. Allah'ın aldında emne bolsa da, артында emne bolsa da, mahluklardın ötkөнü menen kelечегин, bilgeni menen bilbegендерин al толук bilip turat. Alar anın iliminen, al özü bildirүүnü kagaлаганынан başka hiç nersени bile alışpayt. Anın taktası çeksiz biligi menen ilimi asmandar menen жерди камтып turat. Жер асманды сактоо аны чарчатпайт. Эбегейсиз бийик да, улук да ал өзү. Аятал Курси Бакара сүрөсүнүн 255-аяты. Бул аяттын фазилети өтө көп. Бул туурасында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын көптөгөн хадистери бар. Bir hadiste Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам күндөрдүн берекелүүсү жума күнү, сөздөрдүн берекелүүсү Куран, Куранын берекелүү аяты Бакара сүрөсүнүн Аятал Курси аяты. Kim Ayetel Kursi'ni okusa Allah ağa bir perişte jönötöt deydi. Al perişte ertesi күнү ошол saatка чейин кылган жакшы иштерин жазат, жаманлыктары болсо жазбайт. Та bir hadisinde farz namazlarından keyin Ayetel Kursi'ni okuyan adam менен бейиштин арасын өлүм гана тосуп турат дейди. Бул аят кайсы үйдө окулса, ал үйдөн шайтан алыстайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Али радиаллаху анхуга мындай дейт. Али, аны уулуңа жана үйүңдөлөргө үйрөт. Жана кошуналарыңа эскерт. Ассаламу алейкум достор. Эгерде сиз унаа алам десеңиз, Ак Жол трейдинг компаниясы сиздин кызматыңызга дайын. Сиз каалаган автоунааны Түштүк Кореядан жана Америка Кошмо Штатынан алып келип беребиз.